njalo bazalwane sikhathi ekhohla tobeti inkinga losukana ngadokhaya amen bazalwane sikhathi ukuthi uthathe into yakho ubhekise kuNkulunkulu amen bazalwane lapho listo lakho livela khona amen bazalwane sikhathi ukuthi dishathi bimhlobile ungaqabangi lokuningi kepha sikhathi ukuthi ulalele live laNkulunkulu amen bazalwane ngoba lo utala phambi kwethu usuka thumela uNkulunkulu usuka tosideliver inhlitiyo yaNkulunkulu amen bazalwane ngoba asithiwanga tiphiwo letifanako amen bazalwane tiphiwo tihlukahlukene mara lo utanyalo amen bazalwane usuka tosideliver inhlitiyo yaNkulunkulu ingaba lithi live lenkosi ungabe uqala mfundisi amen bazalwane ufana ukuthi uhlokolotelise laNkulunkulu qobo lwakhe amen bazalwane lesikhathanyalo sawusukuma sonke amen bazalwane sonke siyasukuma sonke bazalwane siyasukuma bese ipraise icala thuti ngoma teworshipper iyaworshipa siyaworshipa sonke amen bazalwane akusho ukuthi ngoba thina siphethe ama-microphone wathula amen bazalwane utoya njani kuNkulunkulu uthulile amen bazalwane ngoba the more uworshipa nawe uyeva nawe ukuthi hayi yabona nyalo ngingwana akafika lo ufika level amen bazalwane ukuthola already wena tinto takho dikhweshisile amen bazalwane ifirst tasicalele worship song bazalwane Lord Yahweh, to be praised. Oh Lord Yahweh, to be praised. Oh Lord Yahweh, to be praised. Lord Yahweh, Lord Yahweh, to be praised.
Siyabingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Umsindo lapho. Nganijikela phela. Amen. Bengicela ukuthi itulo tasemuva kungahlali umuntu. Bantu basondzele phambili. Ngidale emuva ngifuna ukuhlale umuntu. Ngifuna kuvaleke konke la. Emuva angifuni muntu. Kuleli itulo tasemuva angifuni muntu. Ngisho tasemuva angifuni muntu. Babukane ba angifuni muntu emuva. Amen. Sibonga kakhulu bazalwane. Sanza kubonga inkonzo yetolo ayibeni bahle manje. Itolo benibahle bazalwane. Hayi benibahle manje. Nginetithombe nje sengicaleni ukisenda ku social media. Kusiba khona kubona kusibandla lami lihle njani uma nisemshadweni. Amen. Sibele umshado lomuhle kakhulu itolo. Umshado loyisurprise bengawulindele ukuthi ungaba kunezinto. Nomkhwenyana wasisurprise waphela amahlobo waphela bonke. So sibonga kakhulu bazalwane support eniyembile itolo. Hallelujah. Ukuthi sikhona ukuphumelela emshadweni. Ngoba thina vele siyashadisa. Amen. Hallelujah. Nathi siyashadisa. So sibonge kakhulu lokwendekile itolo. Sunday school malanga enasonze 24. Abentishayile tandla kusasonzela malanga hallelujah. Malapho kutawuhamba kahle futhi. Sekuba kule Thanksgiving yokugcina inkosi ngosiza. Hallelujah. Sibonge kakhulu kubazalwane isupport. Sibonge kakhulu usibonge kuhambe kahle inkosi ngosiza. Hallelujah. So bazalwane sina baba makhubela namuhla. Lela langa wasivakashela funa kubona simfana wakhe ukhonzabe. Wathi namuhla utasiphakela izwi. Hallelujah. Njengoba khona namuhla livi sohlala phansi asiphakele izwi. Hallelujah. Ngifuna sisukume bazalwane sime ngetinyawo bese sishayela babe makhubela tandle egameni likaJesu. Simshayele nje kakhulu. Waseta phambili shayela kakhulu. Shayela kakhulu. Hallelujah. 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 Asabela umuka ukina umisho. Bese kulona loya kuthula manje wenhliziyo. Sengifuna ukulalela isho lakho. Hallelujah. Nahlabela lokugcina babe uthatha indzawo. Wenzili Zulu eboganye nonama Jehova umalusi wami wenzile Zulu eboganye nonama
Ngiyanibingelela abazalwane egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Ngalokukhethekile ngibingelela ingilosi yala ekhaya, the mighty angel Bishop Siya. Hallelujah. Ngibingelele bomake tintombi netinsizwa kanye ne-Sunday school ngelisho igama lenkosi Jesu Kristu. Amen. Ngazuza umusa ngalelinye lelanga Jesu nami wangihawukela wangenda ngaba ngumfana wakhe emva kokuthi ngilalele livi lakhe uma ngathi buya kimi. Haleluya. Ngasabela akazange wanginqanza. Haleluya. Wangimukela nami ngalokhu bengingikona, ngoba siyazi ukuthi bakhona abantu labanenhlanhla yokuthi utalwe emndenini lokholwako, kodwa bakhona futhi labatelwe ekhaya leli akukhondwa. Haleluya. Ene uNkulunkulu ngemusa wakhe nangeluthando lwakhe uyabathanda abantu abanjalo. Haleluya. Uyabafuna futhi embusweni wakhe ukuthi basonzele bangene babe mdzibimunye kanye nelibandla lakhe. Haleluya. Bangafiki bafike kuphela babe mdzibimunye, kodwa babuye babe tindlalifa, ngoba into lebalulekile ukuthi lelifa leli alithembisile Kristu silibone silidle sibe ipart and parcel yaloko kuyoba kwendeka kulelo bandla kuleso sikhathi. Haleluya. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Injongo yami ukuthi nangisaphila ngimphilele yena, futhi okwesibili ngidimisele kusifiso sami ukuthi uma kuphela le contract la nginikete yona uNkulunkulu ayiphele ningabi reject, kodwa ngimukeleke phambi kwakhe. Haleluya. Na noma ingakaphelanga ke le contract, abethi siyazi ukuthi kunetinto letingu-2 lesilinzele tona. Ngithi kunjalo. Silinzele ini? Kuthi siyadlula emhlabeni uma kuphele lamalanga lawa lasinikete wona ukuphila. Number 2, silinzele ukuthi Jesu at any time utobuya alanze makoti. Manje ekuphileni kwakho ufanele uphile impilo le right. Why? Yingoba awukwazi ukuthi njengoba namhla uvukile utiva uright, litawushona uright yini, utawuza kusasa uright yini. Ngoba namhla ungasibuka tinto letendeka la ngaphandle awuyamangalisa. Uyeva bathi hayi besinayo itolo sixoxa naye Mthambama sishushe kanye naye, wabuya sahlukana ngulona loyo wayekameleni lakhe angadibiki indzawo, kodwa nakuse kuseni sathola ukuthi akasekho sewahambile. Haleluya. Manje yingakho kufanele ngaso sonke isikhathi uhlale ulungile, uhlale utilungiselele, uhlale uwakhile budlelwano bakho naNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Lokukhulu kunako konke ngilobudlelwano bakho naNkulunkulu, ukuthi uma udlule emhlabeni budlelwano bakho nasimakazi kutoba kunjani nawo. Ingabe uma kukhala liqilongo utawuvuka ujabadume ngawe ngenjabulo yokuthi uyobona Kristu na, noma uyotishaya sifuba ukhale. Hawu Nkosi yami, bengithi mfundisi Sibiya uyadlala uma kathi Kristu ufuna abantu baphile impilo lengcwele, Kristu ufuna abantu bangene embusweni. Haleluya. Nangabe ungekho right, sikhathi sisekhona, ngoba
emhlabeni eveni lekukholwa akufani naseveni lemfundo. Haleluya. Why ngisho njalo? Labafundzile bayayazi lenza. Uyafunza ufike ku matric noku grade 12. Bese niyabhala iexam. Sewuyafeyila. Babese bathi kunani kune supplementary le ungayibhala kuthi ulungise la uhluleke khona. Mara uqale ngekwenza njani? Ngekubhala. Wafeyila. Sebathi uyazama. Manje la kuNkulunkulu is-supplementary siyenda the moment uva bathi Jesu umile uyakufuna funa wena kuthi akuhole endleleni yakho funa wena ukuthi akuthethele leziphambeko takho ungene embusweni ube indlalifa. Ngabe kwelithuna asilungisi maphutsa siwalungisa manje siphila. Haleluya. Ngiyambonga uNkulunkulu ngibonga Bishop ukuthi angiphele lithuba ukuthi sibuye sihlanganyele sonke hayi kubenza baleva lokukhulwa bazalwane emabandleni bathi nabamukela umuntu akuthi uvakashila ngikangibeka njalo noma sikwani kusendlini uNkulunkulu akuvakasha bathi divele usekhaya. Haleluya. Mina ke angithandi ukuthi ngithi diveleni ngesekhaya. Why? Ekhaya lalalwa. Ngokusho ukuthi na utivela usekhaya nala udolala ngeke usiwe. Kodwa divele usendlini yaNkulunkulu enkonzweni. Ngaleyo ndlela you will be free utolalela konke ngoba usenkonzweni udingisele kwena njani kulalela. Asiyele vini lenkosi. Ngithanda ukuthi sorry siyele encwadini ya Exodus chapter 3 sitawufunza khona verse from verse 6, 7 and 8 ngalelimi lengiliphethe la ifundzeka ngalendlela. Wathi uNkulunkulu kaYihlo, uNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe, uMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. 7 Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhite. Ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabaqindezeli babo ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. 8 Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhite ngibakhuphule kulo izwe ngibayise ezweni elihle elibanzi izwe eliqhiqhima ubisi nezinyosi indawo yamaKhanani nayamaHeti neyama-Amori neyamaPerezi neyamaHivi neyamaJebusi. Babe lo indwele uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu babe siphambe kwakho uNkulunkulu wami. Livi lakho leli simakadze lelukuphila kwethu lelisibani babe ngiyathandaza phinza kwenkosi yamakhosi babe ukhulume enhliziyweni tethu usakhe usisekele usicinise siphe amandla Nkosi ukuthi sikwazi ukuphikelela ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngunamavi lawa uNkulunkulu angiphathisa wona ukuthi sitosherelana wona kuleli langa lanamuhla. Haleluya. Lapha sifunza ngesive sakwaIsrayeli. Uma sathi kahle sive sakwaIsrayeli sahamba sayohlala eGibhite minyaka lengu-400. Haleluya. Bebangahlalanga njengebantu labangcebelekile. Bebahlethi khona njengetigcila.
bebahleti khona behlushwa imihla ngemihla. Lithi iBhayibheli uma silifunza bebasebenza baniketwa imisebenzi lematima kakhulu kuthi bayende. Hallelujah. Bakhala mihla yonke. Ngiyathemba ukuthi lamagama lathi uNkulunkulu sewusilahlile bekaphume emlonyeni wabo. uNkulunkulu akasiva noma sikhala bebawakhipha amazwi kanjalo. Njengoba namhla bayawakhipha ebantu uma eva ihlupheko ebona asinakabamba la abona kungalungilungu. Sorry. Asinakabamba la abona ngathi akulungi. Uyathandaza, uyazama, uyafasta abone kungalungilutho. Athi uNkulunkulu mina kangiva. Asikhulumeleni la kulesihloko lesithi don't give up. Ungayekeli. Don't give up. Just hold on. Bambelela. Ungayekeli. Noma simo sivuma noma simo singavumi kodwa lokukhona wena bambelela. Kubambeleleni kwakho ukhona umvuzo lewutawuthola. Ekubambeleleni kwakho ikhona impumelelo lewutayibona endleleni yakho. Ekubambeleleni kwakho likhona likusasa lelikhakatile uma ubambelele evini laNkulunkulu, uma ubambelele uNkulunkulu, uma uhlala umfuna simakaze imihla ngemihla yokuphila kwakho. Khona umvuzo. Hallelujah. Futhi uNkulunkulu akabalahle bantu bakhe. Ngaso sonke isikhathi bahlala basenhlitweni yaNkulunkulu, ngisho ebantu bakhe noma size sakhe sihlala sisenhlitweni yaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyini uluthando. Ngithi mina lelithando laNkulunkulu kunelithando lelimangalisako, luthando lelibantu bangeke balivisisa. Luthando lwaNkulunkulu alinawo umkhawulo. Luthando lwaNkulunkulu alibuki busebe muntu. uNkulunkulu makathanza athanze sidlalo. Luthando lwakhe lelo. Athanze bathakathi. Luthando lwakhe lelo. Abathanze bantu labangakalungi, labamkhuluma kabi, labangendi kahle, kodwa ajikele njani abathanze. Abathanze nalabo labamfunako. Masifunda iBhayibheli sithola lenzaba yithi uma kufa umuntu longakholwa kuba nesikhalo sililo lesikhulu ekhaya ezulwini kuthiwa maye waza wafa wafela emanyaleni uyesihobile. Hallelujah. Siphinde sithole lamagama lathi kuligugu emehlweni kwasimakazi ukufa kwabangane bakhe. Lesikhathi thina sikhala lizulu liyajabula ngoba uhambe kahle, wende kahle. Lapha sithola lesizwe sakwa-Israyeli sihlezi eveni laseGibhithe, sihlezi sihlushwa. Uma sifunza siyayithola indzaba yokuthi wafika nesikhathi lapha kwathiwa khona uma maka ayoteta noma sisi ayoteta kungavela kumfana womfana akabulawa. Hallelujah. Kulapha kwavela khona boMose ngalesikhathi leso. Kodwa uNkulunkulu bekenze njani? Bekabukile. Kunetindzaba leti 3 noma 4. Number 1 uthi uNkulunkulu ngibonile nekubona ukuhlupheka kwabantu bami futhi ngizwile nokukhala kwabo. Number 3 uthi futhi ngiyalazi lelusizi lebaphila ngaphansi kwalo. Number 4 ngehlile mina Jehova, ngehlile ukuthi ngitobakhulula kuthi tonke lesisile kusizi. Uthi uyehlile uNkulunkulu kuthi abakhulule kulesizi lababukene nalo. Hallelujah. Sikhona la bakhona labanenkinga leticakile, bakhona abantu labangakhona ukulala.
singaxoxa naye sijabule kube kuhle ashone kulapho uma ayolala angene embhedeni wakhe aqamele ubamanje ngoba uyakhala kufika lelusizi netinhlupheko nako konke ngoba labantu laba bamshushise mina basefa sewuyaqala manje nabalezi uyakhala bakhona labanye bakhalisa ngebantu babo bakhona labanye bakhalisa ngebayeni babo bakhona labanye bakhalisa ngempilo lebahlangana nayo endleleni haleluya kodwa ngifuna kusho ukuthi kuba konke lokho lokwenzeka empilweni yakho simakaze ukubukile futhi nekukhala kwakho uyakuva haleluya uyalazi nesizo lwakho lokuhlangabezana nalo endleleni imihla ngemihla uyalazi ngifuna kutshela ukuthi kakhulula uNkulunkulu kuphela into layifunako kuthi wena hlala kuye bambelela hlala evini lakhe hlala kusekuseni ungakhohlwa imihla ngemihla kunalenzaba lengivamise kuyisho ukuthi uma uphila emhlabeni ungumzalwane into yokuqala number 1 thatha uNkulunkulu umbeke phambi kwakho haleluya bese number 2 akube nguwe number 1 uNkulunkulu number 2 nguwe number 3 akube ngito tonke inkinga zakho letikuhluphako tube semva kwakho haleluya konke lokuhlangabezana nakho uma kukuhlupha utawuvela uthi babe nalokule kulemva kwakho kuyahlupha cela ngikhulule kuko takhulula uNkulunkulu ungaqala uthathe uNkulunkulu umbeke abe number 1 inkinga zakho tibe number 2 ngoba once taba number 2 awukwazi ukuthandaza wena tiphambi kwakho timile lesikhathi ucimela uthandaza tiyema njengempela utawuphumelela ingabe uNkulunkulu wakho uyakuva ingabe bakhona bomama esibani bahlulekile nabosesi esibani bahlulekile nabobaba esibani bahlulekile wena bewuyini bathi mawuthethe uNkulunkulu wambeka phambi kwakho wamkhalisa phambili kuko konke kwakho kutawuba impumelelo haleluya akhathalise ukuthi uhambe esikhathi esinganani ngale nkinga yakho kodwa lokukhona ngithi mina hlale ekukholweni baNkulunkulu ungalahli ithemba lakho ungalahli ithemba lakho hlale ekukholweni baNkulunkulu mufune uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi hamba endleleni yakho ngokwezwi lakhe uNkulunkulu wende lokuhle haleluya uma sibuke eBhayibhelini siyambona Makehana smart ukuthi uhlele isikhathi lesinganana nganamntwana but lokho lesikwatiko lokho iBhayibheli isitshela khona ukuthi Makehana bekede umntwana ene Makehana bekenze isithenjini asathi ukuthi lo mkhulu bekunguye noma uPheniya nguye lo bekamkhulu but lokho lesikwatiko ukuthi Pheniya naMakehana bebayenza bonke kubabe munye ene lisi iBhayibheli Makehana sibeletho sakhe loNkulunkulu bekasivalile angabatholi bantwana lalela la uyayathi nje impela ihlamba lebathukwa ngayo bomake nabangabatholi bantwana ikhona ihlamba lebathukwa abantu nje labanormal but nakubuya ekufeni langatholi umntwana kumatima kakhulu bambita ngako konke nomake Pheniya bekangamsabi naNkulunkulu ngoba sibona nalesikhathi bakhuphuke baye ethempelini uyamkhululuka khona le basenkozweni okushobona ukuthi bekangenayo uNkulunkulu bekangamsabi uNkulunkulu bekangakholwa ingako aqhubuluka nomngane nalesikhathi kufanele ukuthi akulethe uNkulunkulu yena kusona yena uyaqhubeka le nyumba le lomfati wemona langatholi nebantwana uNkulunkulu kubonile ukuthi vela ufanelanga ube nebantwana lalela la she kept on praying she kept on trusting God
she kept on loving the Lord Jesus. Kuyo yonke le situation lebeka kuyo kodwa waqhubeka wamfuna uNkulunkulu. Uyangena ethempelini. Uyathandaza. Athandaze kuze kudideke ngisho nemphathi. Athi hawu ngoba shothi ngaleso sikhathi bebathi nabahlangene bebashayela kulotana. Asinakubona angibenza isithindezelo taketemlomo. Athi hayi sewushayile. Hallelujah. Bamsonzelele uyodzaba kuze kube nini emama. Waphendula. Wathi ngeke uyabeka dzaba. Ayizanga imthinzele ukuthinza. Kodwa ngithululela usizo lwami kusimakazi. Ngithululela usizo lwami kusimakazi. Wathi hamba uNkulunkulu akunikeze lokhu lokufunayo. Hallelujah. Manje ngifuna kusho ukuthi uNkulunkulu uyehlile kutokhulula sive sakhe. uNkulunkulu uyehlile ungakhombi Israel. Tikhombe wena uthi uNkulunkulu uyehlile kutonginika indodana. Uyehlile uNkulunkulu ngoba ukuvile ukukhala kwami. Unibonile nelusizo lami. Hallelujah. Uyehlile kuthatha ukukhulula. Ngiyiso lesikhathi sekuthi ukhululeke. Ngiyiso lesikhathi sekuthi wena uma umdumise uthi ngasi ungendela umusa. Hallelujah. Ngiyiso lesikhathi sekuthi ngasi ngibambe ngesandla sakho. Hamba nami etindzaweni tonke. Ngoba ngaphandle kwaNkulunkulu kude lesitakwena sikwendumelelo. Asiqaliseni uNkulunkulu ngasonke isikhathi. Asiqalele ebukhoneni bakhe emakhaya kude tonke inkinga lethendelako. Kungaba ngebantwana, kungaba noma ngayinde uhlangabezana nabo. Noma ngosiyami awutholi umsebenzi. Ufunile kodwa awutholakala. Ngifuna kusho ukuthi uNkulunkulu wehlile. Utobukana nesimo sakho. Lokhu lakufunako ukuthi wena uvule inhliziyo yakho. Sinangu mina Nkosi. Ngizamile konke. Ngihlulekile. Kodwa manje ngifuna wena uhambe nami. Ngifuna wena uyivule iminyango levalekile. Phela ngalesinye isikhathi la ngaphandle la siphila khona. Iyavaleka iminyango ingathi valekelanga. Kunebantu laba nakusile ubuke impilo yakho. Uma ushada athi ngitawuke ngibone ukuthi awuqedza yini yakho. Shadile. Ngitawuke ngibone impela lesikole asifunza ukuthi awupasa into awuphumelela. Yonke into le uyendakho khona umuntu lomile eceleni. La ngayifuna ukuyibona impumelelo yakho. Kodwa ngifuna kusho ukuthi uNkulunkulu uyalathi usizo lwakho. Hlala ukuye. Mfune ngaso sonke isikhathi. Mkhonde ngokuthembeka. Hamba endleleni ngendlela lethokozisa uNkulunkulu. Uma sifunza incwadi yaGenesis chapter 17 kunemagama la khulunywa uNkulunkulu. Uthi Abraham nceku yami hamba phambi kwami. Ungasoleki. Hamba phambi kwami. Ungasoleki. Ungabi nesinqi. Hallelujah. Hamba phambi kwami. Ungasoleki. Go before me and be blameless. Hamba phambi kwami. Uthi uma ukwenda lokho mina ngitawenda sivumelwano sami nawe. Ngikwanzise ube mkhulu ezweni. Hallelujah. And nasibuka impilo yaAbraham uNkulunkulu wathembeka kuye. Wathi nakathembeka Abraham amesaba uNkulunkulu ngako konke kwenda kwakhe nokonke lokulakwendako aqalisa uNkulunkulu phambili. Lesi iBhayibheli uNkulunkulu wamanzisa. Njengoba namuhla nathi sibika ukuthi sibantwana bakaNkulunkulu ngenxa yaAbraham. Uma siyangubona izwi leNkosi sonke singebantwana noma abatukulu bakhe Abraham. Ngoba wenda kahle. Ingabe wena kuhamba kwakho uNkulunkulu kuyamthokozisa yini? Ingabe kwenda kwakho uNkulunkulu makakubuka uyajabula yini? Tibuke bantu ungabakhohlisa bonke
Hallelujah. Khohlise nemfundiso ubehave kahle na uphambi kwakhe. Bathi uNkulunkulu lesikhuluma ngaye. Listen iBhayibheli ubuka ekujuleni kwenhlitiyo. Abone netizindle tonke letikhona enhlitiyweni yakho. So angeke umdoda akadojeki. Ingabe wena unjani? uNkulunkulu uthi uyehlile ngoba alathi usizi lwakho. Ukuvile futhi nokukhala kwakho. Ukubonile nokuhlupheka kwakho usekhona emhlabeni. Kodwa namhla uthi uyehlile ukuthi akukhulule. Hallelujah. Lo uNkulunkulu lesikhuluma ngaye esikhathini tonke uhamba phambili. Hallelujah. Uma sihluphekweni yena ukuphi ula phambi kwethu. Sikubonile lapho lendvodza lenguDaniel ihlala isemthandazweni. Kwafika lapha bayibophela khona luzungu. Bathi kungathandazi umuntu. Uma kutawuba khona umuntu atawutholakala akhuleka akabanjwe ayophoswa emgodini wemabhubesi. Kodwa kazange wagive up. Waqhubeka noma eva ukuthi lesinqumo lesi ayisibi kakhulu. Kodwa kazange waqhubeka. Lithi iBhayibheli bekamkhonda uNkulunkulu avulele amafastela ekusena nzambama akhonda ambonga uNkulunkulu ngakho konke lokhu uNkulunkulu amendele khona. Base bayambamba. Nabambamba nangisingene uhamba phambili. Nabamyisa lemgodini wemabhubesi. uNkulunkulu bekahamba phambi kwabo. Hallelujah. Bona baqhamuka naDaniel. uNkulunkulu yena unenjani uhamba phambi kwabo. Bathi ngoba akabonwa abamboni nabamphosa kungena uNkulunkulu kuqala. Asinaka ngene uNkulunkulu ngoba la afika khona uNkulunkulu etukwetimo tonke diyakhothana. Hallelujah. Uma ayehla eJericho kwende kanjani tindvonga tasabela tashona phansi ngoba sekufike lo mdzala wethu usuku nasemgodini wemabhubesi wathi nangafika bathi bayamphosa Daniel yena bekasafikile wendile umsebenzi wavala imilomo yemabhubesi. Dathi nakubuka Daniel dabona umuntu ehloniphekile langafanele angathinjwa. Hallelujah. Ngoba bekahamba phambi kwabo. Ngoba bekabethemba uNkulunkulu. Ngoba futhi bekangagive up ngakho konke lobekumendekele empilweni yakhe. Wahlala athembekile phambi kwaNkulunkulu. Wahlala amthemba uNkulunkulu. Wasinza kanjani? NaboShadrach, Meshach naAbednego uma babukele nenkosi neBukadneza yize ibatshele ukuthi bafana bami ungathi niyena liphutha ngimnikeza ichance lenye yesibili ukuthi nalikhala litilongo impela sonke siwa ngemadolo sikhonda lesithini. Bathi Nkosi noma sekubita kufa noma sekubitana angeke sikhothamele isithixo sakho ngoba bebabambelele kuNkulunkulu. Bebamethemba uNkulunkulu. Noma sekubita kufa Nkosi singamane sife kodwa ngeke sisikhonde lesithixo. Sikhonde Jehova uNkulunkulu lophilayo. Basa sihambe siyobaswa kayi7 basikhuphule. Hallelujah. Athi ninikeze chance lithini likhala liqilongo bathi lokhu lesikushito sikushilo. Babanjwa uNkulunkulu wahamba phambi kwabo. Ngabona. Hallelujah. Wahamba phambi kwabo. Wathi nakafikile wangena phakathi. Umlilo wathula. Umlilo wahlonipha. Wathi nakungena namadoda angena umlilo sewubizile noma mawubona uvutha kodwa unamandla ekubaqothula. Sizathu ngoba ungenile nomdzala wethu insuku ngenxa yokuphila kwabo, ngenxa yokuthembeka kwabo, ngenxa yokuzimisela kwabo ekukholweni kwabo. Hallelujah. Uyasho futhi awubani bangaki nabantu asibaphoste lapha abasibathathu bathi bayi3 Nkosi. Yona inkosi ithi hayi khona wesine lembonako nesimo sakhe sifana nendodzana yaNkulunkulu. Bayahamba labantu bakhululekile
ngoba ufikile lo mzala wethu insuku nasesimeni sakho uNkulunkulu uthembekile kakhulula uNkulunkulu hlale ekhoneni bakhe mfune ngaso sonke isikhathi mfune usekhaya mfune usemsebenzini mfune usekuhambeni utakukhulula uNkulunkulu kuto konke isizitako wena utamthumisa ngoba uNkulunkulu athembekile uNkulunkulu langa kukhulu haleluya thembekile uNkulunkulu wemusa asibusise thina sonke asihlaleni sikuye more special sibona lesikhathi esiphila kuso sibi kakhulu and akusifunda iBhayibheli lithi uma nibona dini nibone kubi kuvama emhlabeni lokhu kuyimeaning noma inkazelo yokuthi umntwana emuntu ujude nokubuya sesikhathi siphelile nasukubona lokho konke lokwendekayo Nkosi yami make uyathengisa ngomntwana wakhe akusho khona kubi bebantu lokho awukhethi umndeni wakhe umuntu bangabi neluvalo umuntu noluvelo emhlabeni ngokwathi kwami bekungumake bekangaveli umntwana wakhe lokuphuma esiswini sakhe kuphela kodwa lokhu umntwana bekafuna ukubona umntwana angena mhlambe engotini uvathi Nkosi yami ngiva kuyasika la kimi ngikuthanda bebekanalo mara labantu umhlabanjani labantu umhlaphelile konke lokho ngilethe usuku lethi ukhulunywe ngumphostoli Paul lethi sinangikhuluma nini nisibe Paul beka profeta lesizwe sethu lesitukulwane sethu lesiphila kuso ngiso lesibeka khuluma ngaso uma ngathi batophelelwa luthando bayoba ngabantu abazithandako bathande imali bawubasiyami babe nesimo sokumsaba uNkulunkulu kodwa betendo tabo bamphikisa ngiso lesikhathi sekuthi wena wena njani hlale ebukhoneni baNkulunkulu ufune simakathi ngasonke isikhathi thembekile ngeke kulahla thembekile uNkulunkulu utakukhulula kuwo konke thulukela konke kuya lokho lekucela ukuthi ungakwendi ngisaqala uyahla phansi ngicela ukuthi indzaba yakho ungaqoqeli bangani bakho ngoba bangani bakho batawunathantiya ngayo batawuhamba bakhuluma ningambone anje kodwa seyihambile ningambone anje hawu ekhaya kuyafiwa haleluya make sewuhambile abakufiseli lokuhle uma umtshela uyakanjani uthola ingwe topic ukuthi uma afika ekhaya asilawule uyofika andebelele hey make silawule sibona tona kabo make sibala kodwa uNkulunkulu langisuye umfana langayigqoki ibhemuda akaqoqi ngizabatelana uyangena yena ayithatha indzawo enda umsebenzi akuphumelelise haleluya asihlaleni ebukhoneni baNkulunkulu asikufuneni uNkulunkulu lithi iBhayibheli ubonile nokubona hlupheka kwakho futhi uyalazi ngelusizo lwakho uyakwazi futhi nokuqinzeteleka ngakho ke hlale ebukhoneni bakhe mfune ekuphileni kwakho thembekile uNkulunkulu ngeke azakulahle akajikisi umuntu nokukhamba kumalekile ngalalo nawukhamuka uvula inhliziyo yakho uyakumukela haleluya nanyalo indzawo isekhona uyabafuna uNkulunkulu bantu labadawuthi Nkosi ngihambile emhlabeni ngihlulekile ngiyendile konke kodwa iminqatama kuphela thembekile uNkulunkulu utakhuluma uNkulunkulu wemusa sibusise sonke haleluya cela ukuthandaza uthi uNkulunkulu namhlanje kuseni sewehlile emva kokubona inhlupheko takho tonke sewehlile wehlele kutokukhulula
ngicela sisukume sibe ngetinyawo. Uyabona uNkulunkulu ukuhlupheka kwakho. Sewehlile manje. Kutokhulula kutotonke. Angithandaze eParliament. Baba wethu namandla egameni likaJesu. Siyathandaza baba mina sekuseni. Nkulunkulu wethu unemandla. Uthi wena namuhla ubonile baba kuhlupheka. Uyakwazi kuhlupheka kwethu. Sewehlile wena. Utosikhulula. Utotonke baba dihlupheko lesibhekane nazo. Uthi baba sihlale ethembeni. Asibeke wena kuqala. Ube ngusifakazi. Ube siqalo empilweni yethu. Ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga ke baba. Izwi lakho leli liyaphila. Lingamandla. Ibandla lakho belilalela. Baba wethu namandla egameni likaJesu. Siyathandaza baba wethu. Sibonile babe. Usewehlile baba utosikhulula egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Ngabingelela Jesu Kristu. Amen. Mazalwane sendisenge mthana ku Jesu. Amen bazalwane. Ngidekele thathimemetela siqale ngokubonga livi lenkosi egameni likaJesu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Simemetelo lenina sokuthi ngale sithathu siyakhonza ngo5. Amen bazalwane. Ngiphenza ngibonga nakubazalwane. Sisabe khona nechonelo kaMhawulu. Amen bazalwane. Uma ke mfundisi siyabonga kakhulu bazalwane isupport. Amen. Sambile nesondo lapho bethatha khona imali yesondo mara nasesemgcwabeni siyabonga nje uthi wethu egameni likaJesu. Amen. Ngicela sinishayele incandla. Amen. Jesus. Amen. Siyabonga kakhulu uthi mina labhadalele itax ukuthi sikhona sihambe songcwaba. Amen bazalwane. So siyabonga kakhulu lebambisana bazalwane. Ngibongela kubazalwane lesibafoni leli ukuthi sikohlangabetha. Ngicabanga bebanele awa ukuthi sikhona